ia o San Diego. New Zealand. Rapa Nui. Ia whaololo mauaku pe ei sesi wagalo. Sesi moko wagalo. Ia, wa be ye koe la mango nge leo lewai malao kan. Whakaya koe lau ko whauso ua umana e polo whasoa. Le a ango tamani. A wafo le tala mai o ao ma fio mai o kakao malo whalo alungia. Ia ka poi mai o le tātou whalisifulu mani mangokele. Te iau kau mawhai ako e saili. Se kau kai o le vasa loloa. Lo kakao whalanga fulu. O va ya ko kulai mai lau sunga le kamakua. Lau ko fa pa le fango. Ya au mai lo finangalo lo ka po mai na mangokele. Awa o le ka finga fo le fa fa polunga. Ya o fo yo le kasi ko ingo malangei. Feo ya lo finangalo. La fuaku ya mangua le launga le nao le aso ya manguia o faiva Fafta iatu le false fulu. O le siva loa ma le whaatau pa ia. O tasi ai la tō tāpua inga. La fo mai le nofo i tō tō o le tātai au. Maleu le lafi le tunu. Bali le mu ko le ula fala ka ki I ai alu le mena sa wai o umana tatou fa moi oi la manga au mai fa foi mai kalabalu ke le kupe le malona aluai ula fala mal kalabalu au mai so e fo mai manu las ala la mua se o el me lo ia ele au ia na mai mo mai le atunu ile ava filo inga pe ona fenga ile atunu ile tali malo America sa mo ile tai au e fati no ile malai o le talu I fanga tongo ona le tautua le nei ala fale televise KVC KTV mo le atu le faftai tele ale fale televise nei ale KVCK initio company nei ua lango sua mai I le tautua le KVCK le company le KS Mart
ua loa tausaga o tautua I le atunuu mai tafuna ia mai whaamanui atu le sunga hang ma Aotearoa I atunuu ese ua whaatasi mai I whaalinga lona se fulu al Pasifika whaaftai atu fo I le KI Smart I le malo I le whaatautaiaina o le nei whaamoemoe tāua. Where they present their handiwork as gifts to the guests who are gathered. And that is the next part of our program, as we turn it over to the women, Tina Moatayao, with their Fa'alelenga Pepe. As we await the beginning of the Fa'alelenga Pepe, we just have a short announcement for all the delegations. This evening at 5 p.m. will be our opening ceremony at the Veterans Memorial Stadium. We ask all delegations to please be ready to be transported to the stadium after 3 p.m. this afternoon. Thank you very much. The Tina Moatao supporters is the national part of American Samoa. As you can see Epi Suafua in her traditional wear. She works for the national park, and that program supports the effort of the Tina Moatao Association in moving of the fine mats. Ia, le mai mo mai na le atunuu I le langaina fo I o tulanga fo I o Tonga, ia le ie a Samoa e le polkalama le nei o Tina Moatao. Le whai ona e mai mo mai ai le tūsau I nātua tātou whaasalalaunga e anga I le tautua lau whare televisi nei KVCK lango lau sua I ma le vaanga le whare telefoni le Astika whaafitai atu ia ale kisene ia ma le vaenga foi o le sota inga telefoni ia o na umwhai o na ngāru e whaatasi e tūsau atu nei whaasaralonga uma. David o lau noe le programa ni Tina Moatao o ia tonga mai atu wa whaadil tau nei sa ngātu he ngai ei mō le sau pe vanu masina sa tātou a watu e fo itale se sengiso vai tau le ana o mea no whai e mō su te tasi te malanga o fo i o atu nuua patasi mai whaadinga ni tau whaadinga Pasifika pe ona tātou tai malo ni Matango ua toi whaalia I le so launga ono se whaafifianga ia le atu atu loa ia le alao ia le whonga foi o le awhianga. But you will not remiss the entertainment today, because what you will see is the true Samoan traditional dance. We are going to entertain you with two segments. We're going to show you a dance featuring a young lady we call Sina, who was challenged by not only the young man in the village, but a visitor from the island of Manua. And there's a saying in the Samoan language, a cliche that goes like this, that a person within a village will always win the heart of the young woman over a young man from a visiting island or country. And then we will show you how to weave the fine mat, a very delicate presentation that is used in the Samoan custom and tradition of presentation to those of high ranks. There was a legend and a story that was told about this mat. The name of the mat is Olefala Futu, woven by a mother from the island of Manua to her daughter. This fine mat was challenged in the island of Tonga to find its replica or equivalence of beauty, and was unable to find such a mat. And so a name that was given to that mat was 1 in 1,000, meaning one mat searching for 1,000 mats and could not find that equivalence. The second name that was given to this fine mat was called Pulaualeola. It was a mat that we used traditionally to pardon for something that went definitely wrong. In this case, it was to release those who were on the island of Tonga to return back to Samoa. So with that, we are going to entertain you now.
That was to chase the evil away. Ia na mai mo mai le tunu i le tapenanga fo ia le fia ngo alau le wa sa ni fo mo la mate no la tu fa mo moi awa ia le fa linga tele nei al Pacifica e pe ona tala no i tanto tunu
fai vale sa tanu mia i le fafao sa wali. Na momoli mai e le au ma le tai tafi. Ma to ai le one le ufitia. O le ata o tola e pe o ti au le tauti angana le si o amoa. O lo mali e o matofa. A o le aso ma le fili. O le aso fu'i ma le matai ngatila. O sauwanga e mai le motu o ta ui manua. Na malanga e mai moa i sau o le mali atua whainga. Ina ua mai ale la whiua inga ma le mali atua. O na toe tali mai lea. Ma tau kuta mai i awa i tutuina nei. Ua whaaloho le li. O loo iai sa tamaita i lane le tele. E suafa i a sina. I le nuu o a lau. Ua momo'o o ia. I le fia pai i vai o le tamu. Ma se i whainua i atu i a sina. Ua whaaloha a tamaita i o sina. O le asi i atu le whale tautu, o sao wanga i luna lua. O lea ngā wai le tamaita, ua sama moe, ma ua ngā lele lawi. Ua whaaloho iai le li o mātua i au, o a lau. Ona sakafo i lea o ia. A whai e tau watu sao wanga. Ona i ite lea, o lono wina, o matua i awa, o le tane a sina. Tutuila mamanua, o upua le atu, e malo le moa whanua, a e le malo se moa folau.
iho. Ta leo ke mai ka ko la au ka we longa ku foi.